Norberetik zoztuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zubaitz ardaska gaztea. Egun batean bilakatu zen bizigai, hautsa zatika uste gabean, azaitin dagoen guernai, eta horrela ibiltzen gera, sortuzta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe. Garrantzitsua da, ikusten ez den indarkeria simbolikoa ez baztertzea. Gazte, egunero pairatzeko ezberdinetan daudenean, kale zehatzetik pasatzen iruzki, matxistekin bortzatzen zaienean, ala bere bikoteak prozedatuta, urratsa zehatzak edo jarduerak egitera behartuta sentitzen direnean. Horregatik, Sestao udala bere aginduren eremuan eta indarreko legeria aplikatuz, berdintasunaren alde eta emakumekiko indarkeriaren kontra udal politika aktiboa, integrala eta koordinatua garatzeko konpromisoa berritzen du. Arreta berezia jarriko dio gazte eta nerabeen kontrako indarkeriari. Ildo horri jarraiki, Decálogo. Nos comprometemos a respetar las diferentes formas que cada persona elige para expresar su identidad. Dekalogoa, hausek dira geure konpromisoa. Pertsona bakoitzak bere identitatea adierazteko aukeratzen dituen moduak errespetatzea. Respetarnos desde la igualdad y la equidad. Gure harremanen oinarriak berdintasuna eta ekitatea izatea. Expresar pacíficamente nuestros desacuerdos cuando hay injusticias. Bidegabekerien aurka dugun desadotasuna modu baketsuan adieraztea. Analizar los prejuicios sexistas que condicionan mi sexualidad. Neurosexualitatea baldintzatzen duten aurre iritzi sexistak aztertzea. Prepararnos para ejercer la corresponsabilidad en el entorno familiar y social. Familian eta gizartean erantzukidetasunez jokatzeko prest egotea. Aceptar y expresar mis sentimientos en el momento y la forma adecuada. Neure sentimenduak momentu eta ere egokian onartu eta adieraztea. Posicionarme con claridad en situaciones de juego en las que se esté discriminando a las niñas y a los niños por razones de sexo. Gure burua argi eta garbi agertzea. Defender la igualdad de derechos en todas las personas. Pertsona guztien arteko eskubide berdintasunaren alde egitea. Elegir relaciones amorosas basadas en el respeto y la libertad. Errespetuan eta askatasunean oinarritutako maitasle harremanak aukeratzea. Ikusi dugu generalen analizia, feminismoa, errepublikazionarean emakumezkoen eta gizonezkoen eskubide berdintasunaren alde. Estemos presentes en nuestras vidas. Profundizar en el análisis de género y en la filosofía que lo sustenta. Ikusi dugu askotan zerbait usteko ezberdinean modu txarrean hitz egiten dugu, eta ez dugu gure ekiditen erantzukizuna hartzen. Askotan ere ez ditugu gure akatsak aitortzen. Lortu nahi dugu gure identitatearen ezagutzetik pentsatzen duguna eta sentitzen duguna adierazi dezagun modu egoki batean, gure arrakastak eta gure akatsak bildurri gabe aitortzen. Konprometitzen gara gatazka egoerak elkarrizketaren bidez eta indarkeriarik gabe konpontzen. Muchas veces hablamos de mala manera cuando algo no nos gusta. No nos responsabilizamos de nuestros actos ni reconocemos errores. Que desde el reconocimiento de nuestra propia identidad expresemos adecuadamente lo que pensamos y sentimos reconociendo nuestros aciertos y errores sin miedo. Resolver las situaciones de conflicto de manera dialogante y sin violencia.
Ikusi dugu askotan errazagoa da beste ikaskideren baten agindupean egotea, taldean mugilduz. Lortu nahi dugu nire benetako identitatetik sentitzen dudana eta pentsatzen dudana izan. Konprometitzen gara estalgabetu gure erabakian mugatzen dituzten barneko eta kanpoko baldintza. En ocasiones permitimos que humillen a alguna compañera o compañero en nuestra presencia y no intervenimos por miedo a que el grupo me rechace. Actuar desde mi identidad personal y no permitir actitudes de injusticia en mi presencia, por pequeña que ésta parezca. Actuar con firmeza frente a situaciones que favorecen a personas excluidas, aunque pueda afectar a mi imagen ante el grupo. La discriminación y violencia que sufre la mujer es una tragedia que nos afecta a todas las personas. Al maltratador, tolerancia cero. Estamos aquí porque como jóvenes que somos, rechazamos la violencia sobre la mujer en el trabajo, en el colegio, en casa, en la calle. Emakumeenganako indarkeririk ez. Horrexegatik, aukera eta tratu berdintasuna, bai ikasgela, bai ikasgelatik kanpo. Hasieratik eskatzen dugu. Indarkeria sexistaren aurka gaude.